Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now and see you whining, grinding, all on the floor like that. U MLA jongka mau karwat constituency uba rinikton lingdo tongkar ulai thu ba mau watla udei unong mikmat pajba hanrei hakju koporu udei unong rap sotrun daki hajar tenrai namar ba usong thu ba ulong umarem uba penyo nong ba uba rinikton ulai thu yakani habakran hakji ko peni sambai rap bat ka exhibition bala pelong daka office jongka district horticulture officer Southwest Khasi Hills District Hapo Commission Integrated of Horticulture 2023-24 Kabalalong hakakatway batkat arterik unai wieng arhajar arpsaw ha phalau jongka office horticulture maukarwat kom shipenta ban pinslor bat ban ai mensie miginong rep ha kirkom rep paper ha kani kasi nalor uba rinikton el tongkhar uba lalong kum okongsan la sakhi langru da UMDC jongka maukarwat constituency uba karnes sosyang uba lalong kum usembut kongsan u block development officer jongka maukarwat CNRD block uba ai laurnyang bat ki opsar naka office horticulture u kongsan ula samru yaki khusnam ha kani gje ko peni pajba yaki marem balarep klem da penon kam dawai ngakuak berikan kum nongrep ngaru ngalarep mentah lalai sinam sosna mentah ngalarep ngalatung swa uta usok trun hakapore kebangan tung tang kumbashi akare let khet yo kai arkuri yo kai shikuri baru toh trun ubang ayo mpoyo re usulut put tang kabashi khet suya bam ayano ay girong tray ayno umpoy siyo namarban let yo ru umpat mentoy shikuri akuri sulut kai na ong gane te kabar sulut put kai gane karet bengam mentoy dan mar kata ngalapan kiu ya kata karet trun na ita si akar mentang iladap kumbasan riu akar kiladon kisok trun kumba riu hajar tenrai kiladon tengal khet bah hakini is number 1 season let khet te da kawai pick up season khet na dap si pick up te mar kata rak tu pick up gila la be kisiyo haja ka di da pick up si pick up kalau badai ya katu kadai ki balak banle kumta marwe henry na kata ki babun ngumla banle kumta marwe ba omar pendap kali marwe banrep omla dene ta kadau don kami ke association don kami pino pinya railang para nongrep uno ujung tung oba pi iya dei bo ya hap kene rayo ta but ai de jing thok ke association ha kene ke office horticulture lane agriculture hang ba pin ong ba watra engi da uneu sumbai yo ne da jing ngiliare baro khoi kenang bakan penanam kene kedong katain baki drukin wan menwa thet yo tau johor la de uno tau jigre kata ka ba ko ban ajing mat pi ban le no ya kata yo ban pas skol gi khon ila yo tak jiro kam ke ingasem na kadau yo jigre te berkalong ke badai bakayo kam duna kayo kalak be ban bam ring pun kam kan yo tet kumbal ong ikong ten mar kata kene ke klaimin jungi kene ke jaka ka bejur swab ha ka ba jhi lenter kalong ka badai lada pies ko ya kama penyarep lang utit barok hoy balada barok pila yarep te ngak kwilti bakandon manor berman set up ya ka karkhana ban proses ya utit ban penterkhong ya utit lada pilim la bakin sathe ban penterkhong ya utit ban pak hakadur jong ka baha ban pak bhai gini gitit ban supply ban di hakeleng ka sor shalong bat wasabar hakari india barok kowe ban pha utit juminane aku apa naik mesin ngila persang banwan harang mau menagane hakaba kiri ki officer kelewan lang ya ki bangilai perslor ne ki katu kali kisnong ngila khot kumba sifau tu kisnong bakin wan hantai da ki bangilawan ra itu kiskum kebai itu sembai pit sngong tenak bantip bak bon rapeng gitu ki bala mentoy ha
kiba don kiba lalap bayo kiba step pensim tu skum kiba lam yo saw lai berni kila yo di tip tanah ketu kesini ya kiba ngili asam ya tu skum kiba harang mau dan marta kwa lalam bakum kitaro ya kontin ai jeng mo di horticulture bakin yo banwanra ban ai banera ya kipa ba kijongi sekade kadong kathai hakaba kin yo banera no knang ba on branam no ikwa ban yui ba kade snong kade kadong thanyi ikan branam no sah ka jinapte hakaba kipa ba kinwan hakaba kidon kamtit kinwan hamau kerwat berwan titit nangilan ne Tadi mending ada orang di kuat. La chusong,